Koliko su deca danas motivisana da čitaju? Kako stoje stvari kada su u pitanju istorijski događaji? Odgovor zavisi i od načina na koji se nacionalna istorija predstavlja deci, kažu u izdavačkoj kući Pčelice iz Čačka, dodajući da su pronašli recept za uspeh, o čemu svedoče brojne domaće i inostrane nagrade za ediciju Deca čitaju srpsku istoriju. Ja sam puno istraživao svetsko tržište knjiga za decu i znao sam da postoji neka rupa kada je u pitanju taj period posle 7-8 godina do nekog perioda zrelosti kada imamo ozbiljne knjige iz oblasti istorije. Ali kada sam video da i najveći izdavači poput Osborna, Natana i ostalih imaju te ilustrovane knjige kojima predstavljaju ličnosti iz sopstvene istorije, nije to bila nikakva neka epohalna ideja, ali je primenljiva na našem tržištu i odlučio sam da uz pomoć našeg sjajnog pisca Slobodana Stanišića i odlične ekipe ilustratora, mogu slobodno reći najboljih ilustratora knjiga za decu na ovim prostorima, da uradimo taj serijal koji ima 24 knjige, 3 kola. Višestruko nagrađivana edicija Deca čitaju srpsku istoriju ove jeseni je dobila svoje treće i ujedno poslednje kolo koje obuhvata sledeće naslove: Čučuk Stana, devojka sa 100 megdana, Hajduk Veljko, junak vredan cele vojske, Starina Novak, hajduk i vojskovođa, Prokleta Jerina, Zida grad, Smederevo, Despot Đurađ u gradu sa 6 kula i Stanoje Glavaš, srpski vojvoda, hajdučki kralj. Imaju oni svoje favorite. U početku su naravno to bili Sveti Sava, car Dušan, car Uroš, ali sada imamo ženske likove od Jefimije, Simonide, Olivere do Čučuk Stane, Proklete Jerine. Devojčice više interesuju ti likovi, dečaci naravno vole i likove iz Kosovskog ciklusa i završavamo sa Karađorđem i Milošem Obrenovićem tu celu seriju, jer dalje ćemo ostaviti prostor nekim novim dobrim edicijama. Za ove knjige 3 su veoma važna faktora. Prvo, da knjiga bude pisana kratko, što podrazumeva zanimljivo. Drugo, da bude lepo ilustrovana, da privuče dečiju pažnju. I treće, po meni i najvažnije, kad je istorijska knjiga u pitanju, da ne bude mnogo strašna. U sve 24 ove knjige nema krvi, nema odsecanja glava, nema odsecanja ruku, nema surovosti. Čak i tu gde su dvoboji, a on mora da bude kad je u pitanju recimo Marko Kraljević ili Miloš Obilić, je to veoma ublaženo. Knjige su koncipirane u formi priča sa ilustracijama rađenim u savremenom maniru i obrađuju delove života srpskih vladara, rekonstruišući događaje iz tog vremena na zanimljiv i maštovit način. Važno za knjigu u celini to je da knjiga bude istinita, da te ličnosti budu stvarne, da deca ponesu iz detinjstva kao neku uspomenu na igračke, na neke druge junake koje su vidjeli u slikovnicama ili u knjigama i da docnije kad budu stupili na stazu obrazovanja imaju mali podsjetnik na nešto što se dogodilo, što je bilo kao bajka, kao priča u nekom ranom periodu detinjstva, a to je sada pretvoreno u istinu. Knjige iz ove edicije ilustrovali su najbolji domaći ilustratori, dobro poznati mladoj publici. Jako mi je bilo drago kad smo krenuli da radimo na tako nečemu, jer sjetio sam se da postoji mnogo bajki koje se bave mitovima kralja Artura, Merlina, pa zašto da ne postoji naši kraljevi koji su na taj način predstavljeni. Stefan Prvovjenčanin mi je bio možda najzanimljiviji za ilustrovanje zbog perioda u kojem se dešava i zbog arhitekture Venecije. Jedino što meni zna da bude problem je nalaženje istorijskih dokumenata, da bude što vjerodostojniji prikaz oružja, odjeće i arhitekture vezane za to vrijeme. Ovim knjigama se višegodišnji kapitalni poduhvat autora Slobodana Stanišića i izdavačke kuće Pčelica završava, ali je u planu i svojevrsni nastavak. Imajući sve to u vidu, sopstveno literarno i životno iskustvo, ja sam se posvetio ovom velikom broju knjiga, a njih je 24, mogu da vam otkrijem, bit će i 25, kao vanredno izdanje, a to su moje pesme, zbirka mojih pesama koje su namenjene Božiću, Uskrsu, Svetom Savi, manastirima, ikonama, freskama. Jedna zbirka koja je malo neobična po svom sadržaju, a ova bi zbirka u okviru ovog ciklusa podržavala
ove istorijske priče koje su ostale u knjigama, samim tim što su neki junaci tih pesama istovremeno i junaci objavljenih knjiga. Izdavačka kuća Pčelica iz Čačka za kratko vreme postala je prepoznatljiva po kvalitetnim izdanjima za decu različitih uzrasta, od popularno-istorijskih knjiga preko taktilnih knjiga za bebe i bajki u stripu od ilustrovanih klasika i enciklopedija. Zato ne čudi što je Pčelica privukla veliku pažnju mlade publike i njihovih roditelja na nedavno završenom 61. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga.